ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастам ки дастгирӣ мекунед, суханҳои хуб менависед. ҳазор раҳмати калом пешакӣ ба ҳар яки шумо. чӣ хеле апои меҳрубон дидесен. ма дар иҷа торт бояд ба як ҷора барем, падарка. дар ин торти ман 12 дона тухм дар корай. оз ма дар иҷа 6 донаша мекунам. торти ман бисквит, хамирша бисквитае. ман 6 дона тухма дар иҷа мекунам. сафедиша отдельно мегирем, зардиша отдельно мегирем. ба ма бо лозимай разрахи тел, ванилин, шакар, 200 грамм шакар дар корай. аз 6 дона тухма ма сафедиша гирифтам. лаб мезанем, баъд шакара арала мекунем, бозам бо лаб мезанем то шакар овушиданша ғавс мешава. ами шакар сафеди хушуши ғавс мешава. баъд орди сафеди якм дар корай. ма дар ами 6 дона тухм 5 қошиқ орд мезанам, 1 қошиқ крахмал, не кукурузни крахмал мезанам. беяд хамиршам хушрӯ меояд, хабо бубинед. баъд баланд намебонам дар духовка, 180. беяд хушрӯ мепазам, хушрӯак дам мекуна, хушрӯ мея. тортха якози ма як ресша фақат ишон метам, ами як рес тайёр карданша ишон метам. барои падарка бояд барем ба як ҷора. 5 қошиқ орд мегирам. орда пирпирак мегирем, тарини кам-кам, не 5 қошиқ. инҷа ма крахмалша пасонкам, камерада наёмадай. 1 қошиқ кукурузни крахмал ма медозумаш. инҷа ёди ма биромад. пасон баъд ма арала кардам, не ки дар камера наёмад. нама хеле апои меҳрубон. хай апоҷоно дастгирӣ кунед, тамошо кунед. ҳазор раҳмат ки шумо бо мо ҳастед, видеои моро тамошо мекунед. аз ҳар яки шумо ман миннатдор ҳастам. бачаи маро табрик карден. ҳазор раҳмат ба он касое ки табриканд. раҳмати калон апои меҳрубон. инҷа уже ма бисквит хамирша рехтам. ами қовазо беяд неудобниян бонданшон қаҷела. нигоҳ кунед апои меҳрубон, хамирш чӣ хел хушрӯ омадаям. дами хушрӯ кардем, бо ду пора баъд мекунем. 2 танам хеле кардем. не крем барои тортай. номуши намеяд дескор, намедонам чӣ хел ами англисӣ. ё 200 будан, оз қимат шидан 331 сум шидаян. 200 рубл буд. хай варени, шафтолу, павидло, скушонка дар корай. ин крем ма бисёр ами крем фақат ами мехарам, дар торто мекунем.
اینجا پای مهربان پاویدلو را من این خیلی با قاشقچه گرفته میبونم. سخته دیگه چی نکنم خیر کمشم خیلی قیقه میگیرم میبونم. با فکرم که با مزه تر میشه. نیره مکدی مکنون با یک تای دیم قبطچه میبونیم. از جز نصیب باشه من چهارمغز رویده میکنم. دیم قبطه چهارمغز میکنیم. چهارمغز که کردیم بس سیم قبطه نه چهارمغز هم خیلی میبونیمش. سیم قبط چبا میبونیم. در سیم قبط چیش میکنم اسکوشونکا وریان اسکوشونکا را من او دباوید میکنم. ارالک کم تر اسکوشونکا چی داشت تر سخرک داشت. قرق او دباوید چی میکنم میکسر جا میکنم و بعد ارالک چیش میکنیم در امی روی امی میشه که در قرق من کم تر میکنم باید اسکوشونکا را قطعه می کم تر کریم ارالکم دبالور شکیدم. پای میروان نم خیلی вже چهارم قبطچه باندیم. اینجا پای عزیز با نیم اموی که بانده بود سلیف کوره با اینجا من با ارلا میکنم با غوص میشوه برای کریم رنگ باید ما بزنم. رنگ روزی و زیلیونی در کره سفید نیست ستانوکش قطعی خیلی مشوک نیم با پای میروبان. از من در مشوک میگیرم خیلی میزنیم خیلی گل میدوزیم خیلی کسی را چه خیلی بفوره با خویشی خودش میکنه. چه خیلی مدام خیلی خواستم خیلی گل کنم. برای که پدرکه به خونه به جای زنای عروس میروه اینجا باید بعد ما مینویسیم که наступающим новый год. نم خیلی پای میروبان برای یک کارگرای دا میروه تورت برای کارگرای خوشتومن می خیلی خیلی کدیسیم نمیدونم چی خیلی میشه خیلی مزه شو بعد با آمیتن نزیبش پای مهربان نه که ما اینجا خوراک شام تیار کردیم. کمتر نوشکی لینگوی مرغ بگیم لینگوی مرغ قطعی کارتوشکا ارلا میکنم در دخوفکا میخوام بدازم جرنی ما پوستای مامینوش پوستای لینگی مرغ میگیرم مرا نمیفوره اما ایره من پوست میکنم بعد به شما نشان میتم. نمی نوکای پوشانی میزنیم به تور با زود پوست میکنیمش. چقدر دیدیم من پوست کردم که ما اینجا کارتوشکا توش پوست کرده باندگیم. کارتوشکا را چهار بلوکی یا 6 بلوکی هم خیلی یا 2 بلوکی کلام باشه 6 تا میده باشه 4 تا با میده باشه 2 پاره کده میپرده میدوزیم درمی با چی در کاره نمک مرچ پریپره کورینی کم ترک آبی لیمون روغن با ما در کاره نیاره ارلا میکنم. وقتی ارلا کردن نیم ساعت با بسته یا 1 ساعت پیشاکی کنی با چه خیلی با مزه همی چیز میویه ارلا میکنیم میبونیم که کم تر چشید با نمک همی کشک
картошка ва мегӯшт ба мазза мешавад. ман арала мекунам, мебонам камиста ва дар духовка медозем. чеснока фаромӯш кардам, 3 дона чесноки дигар. инама хелапҳои меҳрубон, азор раҳмати калон ки шумо дастгирӣ мекунед. блоги мо дар ҳаминҷа ба поён мерасад. тамошо кунед шумо пой меҳрубон таъхира. дар 16 ман музика бо мебонам. дар амони худо бошед.